ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umunakan lakay, tas ikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na da gumatang. Sikangay, di ka mapan. Siyak lang tagla ko ita. Dumagasak pa'y iti ayan dananang kentatang. Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng. Di ka manan mapayag Sumaruno kan to adagos. Ay nawaw, uwan ko naklangaruden. Jak amo ti dadto presyo ti lako ijay. Kita iti listaan Oo, adto'y ti susi. Irwar mo dagiti lako ta Dahil talaan. Wen, i-display mo't laengen. Tayo supay no adda ti customer. Ang mga nusumang petak tumanen ijay, kat basta inlukat mo laeng manen ti pwesto. Sika magayam ti agtuk-tuk-tuk, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan nyo mo't akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ata nang yag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula may kanitatang yaw. Sige, agpakada akmot laangan nanang. Ay nawaw, agkapi-kapay Intun maminsan to laangan nanang. Nasken ngamin na sumurutak adagos kan nila kay ko ije sentro. Tama nga no di naman ng ammo ter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Mari Dolores. Anya ti masapul mo, Mari Edna? Bunang kan gabi yun niyo man, Mari. Ay, ano mo, Mari? Ay, mausar mi ije garden, Mari. Daan nga mi inan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mari. Agpili ka, no, adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, sagay sa laang, Mari. Ay, daytoy laangan, Mari. Tanalaklak ka. Ay, madim ayati na puspos-kol, Mare. Daytoy laang mati umanayan ti budget, Mare. Gumatang kamin tumanan da kwarta may, Mare. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality dagita napili, Mare. Naibusan ti puneng ken gabyon alako talakay. Sikapay laang man ti baon ko amapan mangala iti ayan ti supplier ta. Sapay adayo ijay bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ka nga rod ijay. Sa maysa, mabalin pa'y nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, muti nga rodan ti may gatang. Dahito ti listaan ti gatangem, wan. Kita am takwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta akwarta. Uy. Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa'y dayta ay awanen. Anyat aramidem diti balay. Rabien Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw. Anyat pagdandanaga maya. Saan pa'y nagawin ni Romeo ni Rabien? Sa dino tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ilako mi ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dino ko matidaduma apapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasanon no, adagaya mo tidak ka sa napasamak kan kuana di tadalan tatang. Ay napo. Anusam nga orayan anak ko. No awan lata. Agpatulong tayong kadagiti masignan. Kumusta ngay, Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod, Mare?
Sa dinumat nga ta tinagturturungan na. Ay, madanagan na karon mare. Amang ano adamot ng tidako sa napasamak kan kuana di tadalan. Ngam, amo na ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amo na mo't mare. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak mare. Isuman ti padasam nga awagan, mare. Sa ludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon ibaga na nga awan mare. Di i-report you a missing, mare. Ibagayo kadagiti masaknan asaan asim mangpet itinapanan na kuma. Mare. Anya timbaga ti supplier yo, mare. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan kanumot mare. Ay nawaw. Day takit din. Sapay ko na madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy. Dua kami latta kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Barangay Hall, mare. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Owen mare, agdiretso ak nga roda ni Barangay Hall. Ay, makalawasan ang mapukpukaw day ta Romeo. Sa apay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay awanan, saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wala raw. Barang agpakita kumamot na dya Romeo. Tidakas na lang, ang mga nuadakit din ang hold up kankwa na di tadalan. Negatibo pa'y mo lang ti panunot mo bakit? Di mo ibagbaga dahi ta iti anak ta. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Amumatan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak lakay. Unangam namangag ni Dolores dahi ta. Sigurado na karkaro na madanagan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tao. Sapay nakainom ka. Long time no see na nang. Sa dino tinagap-gapu am aya. Apay anak kainom ka anagawaid. Ay, just syudad ana na. Kahit ni bakit mo nga ay. Anday siya balay. Busy na dyan. So, sana makaumay. Nag-awid ak lang. Kahit ko tag naad diti balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan ni bakit mo nukasta? Na-discarte na dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Agbakasyon ak pa dito iti duangal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito awan signal, awan kuryente. Natal na ti biag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw, apay akasta kayo matananang. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawidak di ti balay? Amangan ko na numadanagan ni bakit mo. Sapay awan ti signal kan kuryente di tao. Di na ka makontak. Amo na dahi dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kasano, no agparpari ko mo gaya mo ni Jai. Saan nanang? Sana mapasamak dahi ta. Ti kunam kanyak idida mo kay dua nga aldaw laang ti bakasyon mo ang umnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga minti inanak nanang. Mariknak pa lang ti banog ko. Agawid ak tumot kit di, sakbayang may bus ti bagasyon, nanang. Naimbaglaangan tayo may ka dito'y balay, mare. Apay ka di, Mare Edna. At the good news ko kan ka, mare. Ibagha mo noon niya dahi ta, Mare. Nilakay mo. Apay nilakay ko, Mare. Nakita ni ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no iti balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Simbang pati di kalman. Iso anapanak di tabalay da. Kat nadakamat na nga da ijay nilakay mo. Di na na-text ta mumeten, mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't day jay at taon. Pinagdandanag nak iti manu nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau.
At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanen ang masapul abirukin tayo ni Romeo. Ay nawaw. Apay asaan kat mapukpukaw nga ron ti asawam. Saan tayo nga amo no sa dino ti ayanda. Kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko nanang. Anya? Ni pag ni Mari Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada kanumot gayam idjay nanang. Aywan anya. Kalugaran ni ipag ni Edna ti asawam. Dayta nga rudkat nanang. Marurudak launay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Apay nga tanga dayjay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaeng dayjay a tao makita na. Agpakada ako nanang. Agawid kan. Wala nang. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo Romeo. Abutan may. Okay lang na tananang. Ay, mga no panunutan dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita anak ko. Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mat a kontrolado ti amin. Agawid ak lang arudan. Sermon ang dakpalang mat. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin a nagtamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat ka. Lalay nga drama. Tapno panunutin na apud no ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang bagi. Hindi ka matanagan. Sigurado apat chin na ka ni bagat mo. Lalay nga lang tiyag drama. Tapno kas lagpay-pay suti istoryam. Ni, Romeo! Bakit? Ay naman, apay nga grungab ka nga eh. Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ako. Taimbatin ako na iti hold upper iti lugar a jakbat ammo. Di ka man agin sa sangit dita? Puno ti bagbagak bakit? Pagyamanak lang ang sandak a pinatay. Ulbud ka launay mat. Saan bakit? Puno ti bagbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpailaeng mat. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan ak nga ron bakit? Inalada amin. Awan may tid ko repisukin ka. Dayta ti paglaingam, ti agulbod. At damot laang tinakaibaga kanyak. Nakita da ka iti may sa abar ije syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ije syudad. Sakbay ang nagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Ha, pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wen mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasam ngay, taada ka numot ti pisang-pisang ti badunan ang nagawid. Idikwan, agro nga apkit din. Ha, impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na, mare. Anya tinbaganaken kaya, mare. Agasam, na hold up ka no di tadalan, mare. Isu nga awan ti uray piso ang maisubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta, amang ano na'y gastos nan, mare. Adamot ang nakakita kwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko, mare. Rason na laang ang natakawan. Tapno saan ko abirukin ti kwarta. Ay. Mayat pa'y ti uniform na, mare. Kasla kaasi at talaga. Sayang mati kwarta nagrigrigatan niyo, mare. Bayadan na, mare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang day ta, mare? Hay, pagtalawak mo't lang iti balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano iti asawa manak ka. Isina kung day jay Romeo tatang.
Ay nawaw, agpanunot ka na imbag, anak. Diyak kaya tikas dyan nga aramidin na tatang. Nalaing nga agrason day dya tao. Dram-dramaan nakpailaang mo't. Amuyo ka di. Agin sa sangit day dya nagawid tatang. Kastagayam, arumbangay kami ti pagnakman na. Talaga tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo't akwartak tinagpuunan mi iti negosyo mi tatang. Kasta pailaang mo ti aramidin na. No di kat agraraman day dya tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak laeng. Sa may sa nabartek ak. So adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakiti talungal daw bakit? Isublik ti 80,000 na kwartam. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Agpanunot akiti pamuspusan bakit? Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si ka, Romeo. Pumanaw kan dito'y balay. Agsapul ka iti pagtrabahuam. Di ka agpakpakita kanyak aging ga di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwartana, nanang. Imbaon nak agumatang iti ilako mi. Ngam iti inuman iti syudad ti nagturungag. Iti nabartekak. Awanan. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay, sino nga min tinangibagakin ka nga agbartek ka? Katamumot nga ada ti kwarta nga igamam anak kaw. Amok na itananang. Aklunag ka nagbidutak. Kahit anya nga iti kunan ni bakit mukin ka? Sana ka nung agpakpakita kin ko ano jak maisubli ti kwarta, nanang. Dayta. Gonggo nama. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Aggaget ka anak ka. Tapno maisublim ti 80,000 na. No datayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay nariga ti agurnong iti 80,000. Iso maawatak no apay akas taunay ti ungat ni bakit mukin ka. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag agpanunot kapay anaimbag. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.